amakuru aga agizire kumanya obw'omuhwezi wa RDC akwatanise n'abebembezi ba district ya Rwampara obabe no barambura amashomero no kurebuza zimwe hari za project eziri kukorwa mu mashomero aga. Ishomero ryawe wareba imbere y'urugo no muri mwatwire kigo mbere atundiro kumanisibwa ngo mwera kutongera yo n'ikindi konka tucyurukubi Ishomero rya Nyakavuga Control Nshinga kiri in one staff house kapa karora Control Nshinga 2 classroom block yombe kirije munonga bakatamana tayizi kandi ikintu cyesimisa ikintu kitwara ugegeso misho kandi har karora abana turane beyongera dera foto otero classroom zibiri zinzi kandi zo kubongera kuranga abana ko barayongera babone bo kushomera. Ubwa hati abashomesa barukusindi ko mashomero ga Rwampara tubari kuzayo bana umwishomero kino mushomeso mwaheze kugereza ibyo tamutagize aho mwaye mutire nawe tamu yawe darize tukatwina aho abashomesa bawe bahumwire tumwe abantu pressing last year this year kawaida ndio mushomesa nawe yaruga. I don't know whether it is the issue of the challenges the school has his accommodation konka. We have a child. It is not only Katereza. Kandi nyenda kushaba abazire no bukiko bona nabeji ejemero memronge kozurwe tugeje nsije umakuru agandi ishomero ya Bunenero Primary School muri Rubaya Kashari mu district ya Mbarara irihirwe tanka y'amize ari to mutwaro gumwe okucendeza kizubu cy'amize kiri kuteganisa ishomereri amizi marungi tankeje bahirwe Kansara Road twino mujuni kandi kwasibwa abashomesa hamwe n'abazire twagiteka ahacombeko iki district ya Yombekire ba staff ningashi staff quarters zaba teacher mbweno nintero muranga ba teacher mwena kugira ngo ugezeho munonga murebe amiza agaza kuzomutanka muzaga koze saje ku mwanya ubu muterwa munonge cyane so atobutwabona amezi ishomereri nirija utagira kizibu cy'amizi kandi nabana tubakija kurwara. Abazire basimereroida bwo kubijuka kandi nedusima onariboroida bwo kutereza tankeji aho kwa mizi gabenga teganisa munonga ko mucyanda cyanga tuzazacho gushera amaziba mwene tucendereza abana kurwara nkazaseniga n'ibindi amashomero minjo mu Rubaya gateganisubwa ikizubu cy'amizi gasha kwa Aidan Dwataringa.